بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات يذهبن السيئات woni tati ɗum ɗo kadi no janta ko deftere ton juula zakka hoora hajja no moƴƴi haa si sadakaaji ɗin ɗuuɗi no walla mo ton wakutuuji ɗin jowi no loota boneeji ɗin wa hoɗɗo e takko caangol nde laaɓi jowi hara mo lootoo ton mo hunnii ɗum ɗo o laaɓay pos tuundi e makko alaa ko heddoo ton nelaaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا متفق عليه. نلا أماكي yetelan si tawi caangol woni e dambugal goto e mon hara himo loto e ngol caangol ɗon nde laabi 5 nyande be ene heddoto e makko tuundi ɓe jaabi ɓe wi'i heddotako e makko tuundi. nelaɗo maaki awa ko sifani woniri julɗe farillaje ɗen 5 Allah hino muntira sabu majje goopi ɗin. Hadis on ko fottaɗo e mum. ko anyo julɗo watadi wakutuuji ɗo fuutama fanaysa ala futugeeƴe subay koko famnima ka hakkeeji Allah fii nde julde no mawnito ko fii mayre attete landeede ko laaha